Good morning. Ngasigi card ki message haipata yeng minarase mayam. Ado hayeng se Purnima ne Purnima gi manifestation tawba gumba yai ko. Ado hanagi kaino tawgis tawbiyo repost kuma tawrake amani manifestation gi haidi thiba khangdre kaina ko mu haira agadi ko. Adu natabida mu kamai tawgada da haidi video se amuka ai semaga ngamdragadi na pull up haira again hana tawbane. Ado hayengi Purnima se post Purnima na hai ko. Sigi post Purnima se kai tawgeda haidi numit ki su tha gi su puja tawbiyo haibane se da haidi khoiramba hai tare ko haidi puja haira kem nate ko. Ayukta numit su khoirambiyo aduga nungdang su tha da su khoirambiba hai tare ko. Aduga iru maitha zabiba phajana ko. Iru maitha zabiba haira gadi akogi turen gumba ga lera gadi ko turen gumba pukhi gumba lera gadi adu da lubiba hai tare ko to hajikan di du kya budi later na ko haidi adu arai ba ngai oira gadi adu maina gumba lubiba yai ko haidi hayengi de metse da ko turen gumba kai gumba da ga haidi lupaga keno to biba do yum maya da turen gumba lera gadi adu dum laire aduga atopa manifestation budi mayam ma laire aduga Purnima gi like khoram ba kotpa fazana to biyo ahamba Purnima ne chahi gi ahamba Purnima ne ko adu duna miss to bigo no ko hayeng simade ado fasting ke kage di yam ka hena thoido ko budi leite ko haidi tawbining ba hana dagi follow tawraga leibo itaraga di kesu kaide fasting gumba tawbada hana tawdabo itaraga di kem tawbirano haidi fasting gi matang gi di ko adubu atopa manifestation kari kara moon water semba especially moon water semaga akoigi yumgi ahan oiro natraga haljang nab oiro ko adumbadadi amuk keno taweba season nabibagi ko haidi moon water se keno to bibe ko moon water sembiraga haidi crystal gi bottle amada haidi normal bottle do tangai phadraga di phadra ko do yaraga di likli gi bottle la sembiyo ba moon water se ado sida budi khara budi na hair ko na jin sum ningyang ba do pung se ahingi tang tarit ki ahingi pung aniga minute tranga phawba dai buktang ne ba lairi se aduduna dum hayeng gi numit ayukta gi dum hobi ba yare ko like hoiram boiro natraga akoigi manifestation oiro card chena sida lere ko degi amuk Friday su taabnina haidi relationship manifest tawba yam phai ko haidi Friday da keno Purnima se amuka su Friday taamnina haidi mamang da sungak taagimne Friday da adu handak su Friday taamnina Friday numit ki se keno gumba tawbiba haitare ngasi sagun sen wena ko hayeng ni na ko aduna relationship ki manifestation tawbige haraga di love in relationship ki hanagi hap ki bado haipetang yengbiro ai amuka hallaga so hap age haidi ma'am nanjana ki bado khangdraga di ko ahambagi ko ahambai kaasidi phai ko haidi nahangai leirambaduga kitang ahong lakpa hai tare ko haidi atopa keno mada changakpa hai tare ko lambi amda changakpa dumaino oina oi ko phase amada changba hai tare ko ahamba nahangai leirambaduga hairagadi you are entering into a new phase ko new life haidi chahi anoba su oire na ko aduga nukti gi sum oibane na haiding ti ha singa sigi oi taraga su haidi keno ma tawru matamda changchaluba matamda nangonda mangul oigani ba ko aduga ani subasina ko nuaite ko khara ngasi se ko nuaita ba wakhan gumba khara gumba kai gumba le ko yam ka na khanjangano haraga di ko hadi aina mamang ju hai ko hadi phatta pot sum khallaga di phatta bodo ina ninga ga lakpodo hadi Purnima gi manifesto ona ina je haire hadi aina ningwa aphaba ningwa habne Purnima gi manifesto haise sidai one hadi aina wakhan no nuaita ba mana si tawrokpa aigi si life is maina oiradi kholadi na dumaina khalleragadi hadi adugi poto oina manifest tawraga lakani baduna hadi stress gumba anxiety gumba kai gumba saida thambiyo hadi aina loina ma hadi khange khalloi haiba pot yabane mina nongina namaga nang si khallo wakhandadi hadi keno tawbadi yadena hadi thabak oina tawhonbadodi hadi force da aigi naknariba miduna hadi nang si taw haibadi ai adubu wakhandadi hadi ai na mapune ba aduduna hadi mi keno wakhan khanma matamdadi simadi khalloi ke ko haina adumaina isana avoid tawbiba ma ko ado ahum suba se pishagi katang financial obstacles katang leiri ko dum adudo phagalakpa budi ko financial obstacles gumba leiri se ko ado khitang ko hadi aigi thaba inkhang da amu hena focus to bion hai ko sida financial obstacles leiba ma'am se ko ado sisina akhoi gi card ki message leire aduga amana timing se ayuk ki pung 6 tagi na 8 ka minute kun phawm leire adu matung da pung 10 dagi na pung 1 ga minute 58 phawm leire adai 3 ga minute 35 daina pung 8 ka minute 58 phawm leire aduga 13 ga minute kun daina pung 1 phawa ama leire sisina akhoi gi timing afaba gi matang da ko aduga crystal probably second week in a high ko
ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯤꯛꯇꯣ 15 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯦꯠ 5ꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯩꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯃꯝ ꯍꯥꯞꯀꯦꯅ ꯉꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯧꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯌꯔ ꯒꯤꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯝꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜꯗꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯒꯦꯅ ꯑꯩ ꯉꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯤ ꯉꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯊꯦꯡꯉꯕꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯛꯀꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯦꯛꯀꯤꯡ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯦꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜ 3 ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯉꯩꯒꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯞꯆꯒꯦꯅ ꯉꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯂꯦ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯇꯩꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ 3ꯇꯨꯒꯤꯗꯤ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯒ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 7 ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕꯉꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯦ ꯇꯧꯅꯦꯕ 7 ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔꯗर ꯇꯧꯕꯉꯩꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯅꯕ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯀꯩꯝꯇꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯔꯛꯑꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣꯅꯕꯨꯗꯤ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯊꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯉꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ